Salamatçı baxuşlar. Bugün biz elektronluq saat degan suraqda nemesi problema şeşemiz. Bu an elektronluq nemesi digitalny saat deseniz de boladı. Sizge insanı berindigen gün basından beri 10 minut ötdi. Sandıq saat o saatdə qancha saat ve minut ko'rsatadini aniqlangız dedi. Ya'ni lekin bizga minut beriladi. Bu minutda biz degan saatga және minut bilan ko'rsatishimiz kerak. Misalı 120 minut bolan kesinde 2 saat 0 minut degende. Bağdalama 2 sani шығару керек. Saat sani 0'dan 23'e дейін және minutlar sani 0'dan 59'a дейін. İnsanı bir kundagi minutlar sanından köp boluğu mümkün deydi. Onda degan biz 2-3 kun ötse de biz degan 23'e дейін belirlememiz gerek. Mesela 40 nemesi 30 degende saatlar bolmaydı. Jaraydi da bu suraqda qanday şeşemiz? Eng birinchi biz degan boshqa suraqlarda bolan siyaqda bir input bilan boshlaymiz. Bular n deydi. N teng int skobka input deb atadi. Kichkina yuklsak da bo'ladi. Ekran yaxshi ko'rinishi uchun. Endi biz degan sanni qabulladik. San misoli 150 nemesi 1441 degandek sanni yengiza oladi. Endi eng birinchi biz degan print qo'llanishimiz kerak. Negizi ikki liniya bo'lgan chetida. Print. Eng birinchisi biz degan misol 150 2 saat 120. 150 de biz degan saat aylantiruv uchun in 2 bölünü belgisi. 2 bölünü belgisi neydi? Mesela BSD 2 bölün kezimizde negizinde 2 jarım olup şart neydi? Bırak deyin biz 2 bölü belgisi 2 dep yazan kezimizde bizge 2 dep beredi. Yani toluk sandı beredi olacak. In biz 60 dep yazamız. Nege? 1 minutta 60 var. Onu münasirki negizi belgilep koyganımız jön. 1 minutta depin 1 saatte 60 minutta. 1 hour equal to 60 minutes. Bu cür Alşın tilinde yazıp keteyim. Sebebi kodlarının köynesi işinde Alşın sözleri kollanamam. Eng birinchi bunu bir hozir biz tekshirib ko'raylik. 2 durish ham ekan. deb yozaman. Ko'rganingizda 2 chiqdi. Ya'ni birinchi test bo'yicha durust baratamiz. Ikkinchi bo'lsa bizga 1 soatda 60 minut bo'lgani uchun bu yerda qoldiq nemesi 150 biz degan 60 ga bo'lgan kezimizda qoldiq qancha bo'lgan bo'lsa, sol bizga minut bo'lib keladi. Onda n faiz belgisi 60 deb yozaman. N faiz belgisi 60 deb yozaman. Bu yerda printning ishi to'lib ketmasligi uchun men mana yerga jo'xoriga H deb belgilayman. H degan soat degan bilan shalmanda hour'dan eng birinchi harfi n 2 tenglik belgisi 60 deb yozaman. Ondan keyin tömenga de minutda qolgan minutni ko'rsatuvchi uchun bo'lsa m deb yozaman. Demese minut deb yozsangiz da bo'ladi. Men hozircha bulardan to'liq yozib ketayin, o'zim tushunib bo'lish uchun tömenga de minut yozay. Minut in 60 deb yozay. Manani shu yoqqa qo'ying. Kodim ademrek bo'lsin. Endi bu yerda n 2 bo'lingan 60 o'rnina men ne deb yozaman? Hour deb yozaman. Alt tömendagi n faiz 60 o'rnina bo'lsa, men minut deb yozaman. Minut deb yozdim. Endi tekshirib ko'raman. Endi tekshirib ko'ramiz. Bu yerda 150 beraylik. 150 başqa not found. Bunu men jasad babdan жүргізейік. Программамыз endi jasadda 150 deb beremiz. Ko'rganingizdek 2:30, ya'ni 150 minut 2 saat 30 minutga teng ekan. Onu berdi. Alt tömende bo'lsa, tömengini tekshirib ko'raylik. 1441 deb. Bu yerda ko'rganingizdek 24 saat 1 minut deb berildi. Bizga bo'lsa 01 deb chiqishi kerak. 01 deb chiqishi kerak.
Bunu jöndü üçün biz mına жерге tағы bir нәрсе жазамыз. Bir күнде қанша saat var? One day equals to 24 hours деп жазамыз. Яғни bir күнде 24 saat var. Bunu biz kodumuza enkizүү üçün bizde mesela 24 saat çıksa bizde 0 деп берүү керек. Onda biz деген mına m bölüngen 60 degende skopkanın içine alamız. Art жағына faiz belgisi және 24 koyamız. Yani bizge mesela 24 çıkan kezinde 24'ke bölüp sonu kaldığını berүү керек. Mesela 25 saat bolan kezinde 1 деп berүү керек. Немесе 30 saat bolan kezinde bizge 6 деп berүү керек. Sebebi mına жерде suraqta en sаны bir kündегі минуттар санынан көп болуы мүмкін дейді. Яғни 2 күн, 3 күн болуы мүмкін дейді. Бірақ сіз сағатта білесіздер, максимум 23 жазылады. 23-тен кейін 00 деп кетеді. Бізге де соның үшін 0 деп беру керек. Bunu biz жаздық. Енді мынау дұрыс болу керек. Төмендегі printті және минутты ауыстырмаймыз. Неге? Біздегі мына жерде өзгерткенді жасадық, бірақ төменде print функциясының ішінде біз hour деген variable'ды қолдадық. Hour деген variable'ды қолданғанымыз үшін төменге бір өзгеріс керек бейді. Bunu сохранить етейік. Ekranımızı жүргізейік. Енді 1441 деп жазған кезімізде көргеніңіздей 01 деп тұр. Biz ondan da үлкен bir санмен тексеріп көрейік. Мысалы 999 дегендей бір санмен тексеріп көрейік. Көргеніңіздей 1039 деп тұр. Немесе 24 шығам екен деп 1500 басқа деген нелерді етіп тұрмын. Көргеніңіздей 10 дейді. Бірақ деген 24 шықпайды, максимум 23 шығады. 23-тен кейін тағы 0 деп кетеді. Ал екінші жақ болса максимум 59 шығады. Onu da bir тексеріп көрейік. Минут мысалы 60 болмайтынына. Мысалы 1959 дейік. 19959. Көргеніңіздей 1439 дейді. 1439 дейді. Яғни бұл жерде 39 минут, максимум 39 минут болады. Максимум 59 болады. Бұл жерде 39 шықты. Бүгінгі шешім осылай еді. Сұраққа түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Шешімге де түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Бұл шешім туралы сұрақтарыңыз бар болса, төменге жазып қалдырыңыз. Рахмет.